Da li vaša kosa izgleda beživotno, oštećeno ili joj nedostaje sjaj? Zvuči poznato. Imamo rješenje za vas. Otkrite tajnu savršeno regenerisane kose uz našu Argan Oil masku za kosu. Ako ste umorni od proizvoda koji obećavaju, ali ne pružaju rezultate, vrijeme je da probate masku koja zaista čini razliku. U ovom videu otkrićemo vam sve prednosti Argan Oil maske za kosu, zašto je toliko posebna i kako je možete koristiti da biste postigli rezultate kao u frizerskom salonu. Dobrodošli u svet luksuzne nege kose. Argan Oil maska za kosu nije samo još jedan proizvod. To je inovativni tretman koji dubinski regeneriše, jača i štiti vašu kosu uz zadržavanje njenog prirodnog volumena i laganog osjećaja. Za razliku od mnogih maski na tržištu koje slepljuju kosu i čine je teškom, naša maska deluje dubinski, jačajući kosu od korena do vrhova, bez gubitka volumena. Aktivne supstance, kao što su hidrolizovani nanokeratin, arganija spinoza, kernel protein i arganovo ulje, prodiru u unutrašnju strukturu dlake, bez otvaranja kutikule. Hidrolizovani nanokeratin u našoj maski nije isti kao keratin koji se koristi za hemijsko ispravljanje kose. Za razliku od tih proizvoda, koji često izazivaju trajna oštećenja, naš nanokeratin obnavlja dlaku iznutra, jača njenu strukturu i pruža joj dugotrajnu zaštitu i vitalnost. Ovo je ključni razlog zašto je naša maska deo trenutno najtraženijeg tretmana u svijetu za negu kose Argan Oil NanoShoot. U narednom videu objasnit ćemo sve detalje vezane za izradu tretmana sa Argan Oil NanoShootom. Inovativna formula sa nanotehnologijom omogućava hidrolizovanom nanokeratinu dubinsku regeneraciju i jačanje dlake. Maska jača unutrašnju strukturu dlake, pružajući joj otpornost na spoljašnje uticaje. Održava laganu i svilenkastu teksturu kose bez slepljivanja i težine. Pruža intenzivnu hidrataciju koja eliminiše suvoću i vraća kosi vitalnost. Pogodna je za profesionalne tretmane u salonima i svakodnevnu kućnu negu. Također, Argan Oil maska našla je veliku primjenu u održavanju ekstenzija kose. Njena formula pomaže produženju veka umetnute kose, sprečavajući njeno oštećenje i održavajući je mekanom, glatkom i hidriranom. Za maksimalne rezultate pratite sljedeće korake. Operite kosu šamponom iz Argan Oil kolekcije. Nanesite masku ravnomerno duž cijele dužine kose, od skalpa do vrhova. Blagim pokretima umasirajte masku u kosu, uključujući i direktnu primjenu na koren kose. Ovo je jedinstvena maska koja se može nanositi direktno na koren kose, a zahvaljujući formuli bez alkohola, kosa ne gubi volumen kao što je slučaj kod drugih maski. Ostavite masku da deluje 7 do 10 minuta. Ovo je optimalno vrijeme za postizanje najboljih rezultata. Temeljno isperite kosu toplom vodom, uživajući u mekoći i glatkoći koja ostaje nakon svakog tretmana. Za dodatnu negu i zaštitu, nanesite nekoliko kapi tretmanskog ulja iz iste kolekcije bez ispiranja. Naša maska se koristi u frizerskim salonima kao deo mnogih tretmana nege kose, uključujući Argan Oil NanoShoot tretman. Ovaj inovativni tretman, baziran na nanotehnologiji, omogućava dubinsku regeneraciju kose i pruža dugotrajnu zaštitu. Za kućnu upotrebu, Argan Oil maska je savršen izbor za održavanje zdravlja kose između profesionalnih tretmana. Njene aktivne supstance hrane dlaku, regenerišu je i vraćaju joj vitalnost, omogućavajući vam rezultate poput onih iz salona u udobnosti vašeg doma. Argan Oil maska sadrži hidrolizovani nanokeratin koji u sebi ima 20 aminokiselina značajne za jačanje sulfidnih veza, dubinski jača strukturu dlake i pruža elastičnost i otpornost. Sadrži arganovo ulje koje je prirodni eliksir za hidrataciju i svilenkast sjaj, i ne sadrži sulfate, parabene i veštačke boje, što je čini sigurnom za svakodnevnu upotrebu. Ovaj proizvod možete naručiti putem naše digitalne platforme ili ga pronaći u licenciranim frizerskim salonima sa brendom Argan Oil. Hvala vam što ste gledali ovaj video.
Ne zaboravite da u opisu videa kliknete na link kako biste naručili našu masku za kosu iz kolekcije Argan Oil i započeli put ka zdravijoj i jačoj kosi. Da biste pratili naše teme, besplatno se pretplatite na naš kanal klikom na dugme Pretplati se. Ako želite da budete obavešteni o našim novim temama, kliknite na zvončić. Lajkujte ovaj video i podelite ga sa ljudima koji žele savršenu negu kose. Ostavite svoj komentar, da li vam je pomogla naša maska. Vidimo se u sljedećem videu. Vaša kosa zaslužuje najbolje, a Argan Oil kolekcija je tu da to i pruži.